Z veseljem napovedujem naslednjega gosta, prihaja z Hrvaške. Na oder vabim Frana Peterlina, odbojkarja, direktorja Upgrade Sports Agency in pobudnika tvornice sportskih prvaka. Zdravo. Ja. Zdaj si me presenetil, imam eno roko premalo. Fran, dobrodošel. Obožujem svoj šport, glede na to, da si odbojkar, seveda razumem tole istočnico. Vas pa prosim zdaj, da sodelujete v tejle slajdo hitri anketi. Kaj najbolj pogrešate športniki v tej sobi pri svojem čudovitem športu? Nekateri pravite, da vam malce časa zmanjkuje, verjamem. Strokovna ekipa za finančno pismenjevanje, nutricionistika, ne prav pogost odgovor še, in psihološka priprava. Fran, si pričakoval takšno razporeditev odgovorov? Pa, ja se opravičujem, ne bom baš pričal po slovenski, iako sam igrao 4 godine u Sloveniji. Fran je seveda s Hrvaške, kot sem rekla, vse razume, govoril pa bo hrvaško. Jaz bom kaj povzela, tako da Fran, kar izvoli, kar v svojem najljubšem jeziku govori pa je. Može, hvala. Pa evo, drago mi je što se ovakav opće event održava među mladim sportašima, da je to meni bilo na početku karijere, bilo bi mi stvarno od pomoći. Što se tiče ovih rezultata, mislim da je stvarno puno stvari u današnjem svijetu potrebno da bi mladi sportaš uspio i puno stvari je potrebno da bi se mladi sportaš mogao lijepo razvijati. Više nije to samo da, ne znam, sportaš uzme loptu i zabije koš, nego ima puno stvari koje su zapravo oko toga bitne. Što je jedna od tih je i financijska pismenost, pravilna prehrana koja ti pomaže u karijeri, onda mentalna priprema da budeš najbolji kad je najteže na utakmici ili na natjecanju. Tako da sve je to jako važno za mladog sportaša da dobije sa svih strana pomoć kako bi on mogao napredovati u karijeri. Se pravi, v bistvu vse te 4 odgovore, ki smo jih dali tudi na slajdu, vse je pomembno, ampak vseeno je največ ljudi v tej sobi glasovalo, da pri svojem športu najbolj pogreša to usklajevanje časa za družino, za ostale obveznosti. Kako gre tebi, kako je šlo tebi? Pa evo, ja sam zapravo prije 2 godine sam se vratio u Hrvatsku nakon 7 godina u tujini. Pokrenuo sam agenciju Upgrade koja se zapravo bavi brendiranjem sportaša, izgradnjom športne znamke. Nakon nekog vremena sam shvatio da je i meni u karijeri trebala ta potpora iz više područja, tako da sam nakon nekog vremena pokrenuo i tu tvornicu sportskih prvaka koja zapravo pokriva više područja osim zapravo tog brendiranja sportaša i želimo uz pomoć mojih partnera iz različitih područja stručnjaka, želimo pomoći mladim sportašima zapravo da se oni pravilno razvijaju, da dobiju potporu iz svih područja. A što se tiče pitanja koje si pitala... To me zdaj zanima. Što se tiče pitanja koje si pitala, kako ja usklađujem to sve, zapravo ja sam na silasku svoje karijere sportske, tako da imam dosta manje treninga nego što sam imao prije u Sloveniji ili Grčkoj ili Švicarskoj ili kad sam bio u reprezentaciji. Treniram 5 puta na tjedan navečer, tako da kroz dan mogu raditi poslove vezano za agenciju. Obitelj radimo doma, tako da između sastanaka imam druženje nekad sa obitelji, tako da to je neki vid druženja. A što se tiče sportaša, da usklade sve stvari koje se tiču njihove karijere, mislim da je to dosta teško, jer kada si ti profesionalni sportaš, igraš u inozemstvu, ti žrtvuješ druženje sa svojim prijateljima, žrtvuješ druženje sa svojom obitelji. Budući da imaš puno treninga, isto žrtvuješ zapravo i taj neki akademski aspekt gdje ti se obrazuješ. Ja sam imao sreću što sam htio se baviti, znao sam da poslije karijere se želim baviti sportom, odnosno ostati u sportu. Znao sam i da ne bih htio biti trener jer ja mislim da nemam talenata za to. Kaj, nisi dovolj potrpežljiv ali? Da.
Tudi za ulaganje na finančne mogao... trge moraš biti potrpežljiv. Da. Znam, da, znam. Trenutno sam potrpežljiv na tom dijelu. Ali mislim da ne bi bio dobar trener, iskreno. Možda za mlađe dobne kategorije, ali za ove seniorske mislim da ne bi bio dobar. Tako da sam upisao sportski menadžment i to je bilo sreća što sam mogao studirati na daljinu, tako da sam polagao ispite iz Grčke i Švicarske i nekako sam pokušao uskladiti između treninga da uspijem i maksimalno dati sve od sebe na treninzima, ali da kasnije između treninga dok se odmaram, na primjer, između treninga da moram i učiti. Tako da znam da je sportašima jako teško, da oni jako puno odricanja je potrebno da bi sportaš uspio, da bi imao tu neku možda i dvojnu karijeru, znači obrazovanje i sport, ali sportska disciplina, kao što su rekli prije mene, mislim da treba biti motiviran, ali discipliniran, jer kada motivacija nestane, onda disciplina nastavlja ono što si ti zapravo započeo u cijelom tom procesu, kad imaš neki cilj. Ja, to je zelo dragocen vidik, ki si ga izpostavil, študij nadaljavo, če dalje več možnosti je, tako da zagotovo dobra ideja. Omenil si že, da si igral v Grčiji, v Švici, v Sloveniji 4 leta, na Hrvaškem. Katera od teh držav ima po tvojem nekako najbolj športniku prijazen finančni vidik? Kako se te države razlikujejo? Morda me Švica še posebej zanima. Tako, morda si mislimo stereotipno, da je tam vse super in zelo prijazno do športnikov. Što se tiče potpore sportašima vezano za financije, nisam naišao još na neki klub koji će ti pomoći vezano za financije, davke, porez, to sve. Tako da uglavnom ti moraš sam znati taj neke pravila iz zemlje, od zemlje do zemlje, od države do države. Tako da sam se ja zapravo prvih par godina što sam igrao vani sam lutao i zadnjih 5-6 godina me baš počela zanimati ta financijska pismenost, jer i ono malo novaca, denarija što zaradim u odbojci sam htio nekako oploditi na kraju sezone i zato tu se spominjao i S&P 500 i takve neke proizvodi u koje se mogu ulagati, koje je zapravo ti ulažeš ono što imaš, puno imaš novaca sada, možeš živjeti stvarno bolje nego da radiš neki posao, ali za par godina, nakon 35. godine će taj prihod pasti i zato je važno na vrijeme početi misliti o takvim stvarima. Ja sam počeo, evo, prije 5 godina, bilo je pitanje šta bih htio financijski, neki savjet financijski reći mlađem sebi. Htio bih mu reći da ranije počne misliti o takvim stvarima, zato što ranije počneš misliti, to je compounding efekt veći kasnije. To, kar je tudi že Vid prej omenil, ne? Se pravi, čim prej začeti, če tudi z majhnimi zneski, ampak vseeno zdaj v teh državah, se pravi, v bistvu povsod je podobno. Nihče ti nič kaj ne pomaga, klubi, ne glede na to, kako so urejeni, ne gredo nasproti športniku z nekimi davčnimi nasveti. To, kar nas je prej gospa Brigita Žunič zelo lepo peljala čez ta davčni labirint, dejansko si sam v tem labirintu. Pa u principu u Švicarskoj ja sam bio tamo kao zaposlenik, tako da su oni mene prijavili to sve, ali mi niko nije objasnio kakve su porezi koje trebam platiti u Hrvatskoj, to dvojno oporezivanje, u Grčkoj isto niko. U Sloveniji sam imao otvoren SP, tako da sam i plaćao preko SP-a, to je dosta slično kao naš obrt u Hrvatskoj, tako da sam znao i to mi je ipak bliže kada pitam nekoga u Hrvatskoj, imam u obitelji računovođu, tako da sam mogao dosta pitanja pitati nju. I onda je Slovenija ipak neka bliža država, više se tih zakona zna o tim oporezivanju vezano za rezident, nerezident i takve neke stvari. Tako da moraš sam kopat, niko ti neće sad pomoći reći u Švicarskoj, Fran, trebaš platiti porezi u Hrvatskoj, nego ti oni isplate plaću, oni su tamo namirili svoje da ti nisi dužan prema Švicarskoj, a što ćeš ti raditi sa Hrvatskom, to je na tebi. Tako da ovakva predavanja i takve neke edukacije su stvarno potrebne za sportaše
od najranije dobi, jer ti kad odeš već u Švicarsku, kasno je učiti o tome kome trebaš šta platiti. Treba to se možda učiti od najranije dobi, pa ako su tu neki treneri ili neki ljudi iz klubova, bilo bi dobro da se organiziraju možda neki kratke edukacije za mlade sportaše, i ako ti sportaši možda ne odu van i ne budu zarađivali novce, kasnije će im možda pomoći da znaju što je bruto, što je neto dohodak, što je, kako govoriti, kredit ili tako neke stvari. Ja, zelo pomembno sporočilo, no, ki ga danes dobivamo res po različnih koncih, da mora človek res temeljito poskrbeti za to, kaj se dogaja z njim in poznati pravila igre, ne, dejansko ne samo svojega športa, ampak tudi sicer. Ti zdaj pomagaš drugim pri tem, je kaj povpraševanja tudi, ali se bolj sredotočaš na druge teme? Pa ja sam pokrenuo agenciju Upgrade za brendiranje sportaša, znači pomažemo sportašima sa športnom znamkom, društvene mreže, mediji i sponzorstva. To više radimo na temu zapravo konzultinga, manje 1 na 1, baš da mi radimo za njih sve operativno. I okrenuli smo se tim edukacijama u smislu, znači učimo ih kako da, kroz predavanja ih učimo kako da dižu svoju sportnu znamku, ali i iz drugih područja kao što je nutricionizam, kondicijska priprema, mentalni trening i fizioterapija i financijska pismenost. Jer mi želimo zapravo ponuditi njima edukaciju da oni nauče o tome svemu. Sada ko će to primijeniti na svoju karijeru, super, tko neće, ne bi mu pomoglo ni da mu ja radim to 1 na 1, tako da mislim da je edukacija ključ u tome svemu i mi želimo pomoći mladim sportašima da zapravo naprave neki dobar temelj na startu kako bi mogli to znanje primijeniti u svojoj karijeri. Nekaj podobnega sem pred kratkim tule vprašala Tomaža Ambrožiča, ampak tudi za vas podoben izziv. Kaj mora športnik vedeti, na kaj mora biti pozoren, ko nagovori potencijalnega sponzorja za podporo? Pa tu je dosta faktora. Prvo, mene često pitaju sportaši, Fran, možeš mi pomoći pronaći sponzora? I onda ga ja protupitanje pitam što si ti napravio da nađeš sponzora. I onda je obično odgovor, pa nisam ništa, čekam da mi se neko javi. Pa to je obično problem. Zapravo ti moraš početi graditi svoj osobni brand, pokazivati neke svoje vrijednosti, graditi neku bazu ljudi koji te prate, koji te vole, koji ti vjeruju i onda nakon nekog vremena kada procijenite da je to, ajmo reći, dovoljno ili da si na nekom dobrom putu, pronaći sponzora koji je, odnosno pristupiti sponzoru koji ima takve vrijednosti, koji ima takvu dobnu skupinu kao target. Evo, nedavno sam bio, da sad ne spominjem, u jednoj banci na jednom razgovoru vezano za sponzorstvo i na početku prezentacije sam napisao, istražio sam tu banku, koje su im vrijednosti, moto i to sve. I na početku prezentacije sam ispričao kako su naše vrijednosti baš vrijednosti njihove. I oni su se iznadili, da, stvarno naše vrijednosti su ove što ste spomenuli. I odmah je bilo, razgovor je bio u tome, išao u tom smjeru da mi zapravo imamo iste vrijednosti, iste interese, tako da zapravo sportaš mora pokazati da njeguje, ne znam, da voli adrenalinski sport, onda će se javiti, na primjer, Red Bullu, ako on pokazuje takve vrijednosti. I naravno, obično sportaši žele naći sponzora, ali ne žele ponuditi ništa za uzvrat, odnosno ne znaju uopće da trebaju ponuditi išta za uzvrat. A to je klasična, recimo, usluga protuusluga. Znači, vi morate tražiti od sponzora, ajmo reći, karikirat ću, 5 kanti proteina, ali vi nešto morate njemu ponuditi za uzvrat. To je tako. Tako da, ovo je sve na brzinu iskarikirano, tako da uglavnom morate se povezati sa sponzorom, morate mu pokazati neke svoje vrijednosti i da vidite da ste fit i onda zapravo mu i pokazati da on ima interes da uloži u tvoju karijeru ili da napravite neku suradnju ili kampanju, tako nešto. Malce provokativno, je prav, da recimo športnik pride do sponzorja s kar nekim konkretnim predlogom, koliko denarja bi želel? Pa zapravo to i nije loše.
U principu sportaši obično čekaju da im se sponzor jave, a to najčešće nije tako, da mora biti baš vrhunska klasa, tipa neki nogometaš Luka Modrić, da ti sponzori prilaze. U ovim sportaši koji su recimo manje poznati, manje popularni, a isto imaju vrhunske rezultate, obično oni moraju javljati sponzoru. Tako da, što si me ona pitala? Če je prav, da pridejo še kar s konkretnim zneskom. A veš, ne samo, da pokažejo, da poznajo vrednote, pa kaj ta sponzor dela, ampak da rečejo, in predlagam, da bi se dogovorili za 5000 evrov. Da, ja obično kažem sportašima, kada se javljaju sponzoru, sponzor dobije puno uprašanja tijekom godine za sponzorstvo, da nekog sportaša sponzoriraju, i ako ti ne kažeš njima što točno želiš, oni te imaju oni 10 mailova dnevno sa takvim nekim upitima. Tako da može najbolje da ako se već nekako povežete, vidiš da imaju neke vrijednosti iste koji ti, onda im odmah kažeš, gledajte, ja govorim sad za neke manje sportaše, kao što sam recimo bio ja, koje, znači, kažeš točno što bih htio i što ti nudiš za uzvrat, staviš neki pitch deck ispod u privitak i zapravo da oni konkretno kad vide taj mail, ok, što možemo mi dobiti od njega, što mi trebamo dati njemu, i onda se možete naći na nekih pola puta, ili ako se to sponzoru sviđa, nastavljate suradnju, dogovarate. Super, seveda odpiramo možnost tudi za vaše vprašanje, lahko jih zapišete na slajdo, lahko tudi pomahate in prinesemo mikrofon in vprašate Frana kar neposredno. Fran, medtem ko čakamo na vprašanje, morda na kratko še tvornica sportskih prvaka. Kaj ti je bilo v bistvu ključno vodilo ali pa ključni cilj pri tej poslovni ideji? Pa kao što sam rekao, ja sam krenuo sa tim brendiranjem sportaša i onda sam shvatio da sportašima osim toga zapravo treba sve oko toga. Tako da sam zapravo išao misliom vodiljem da što više pomognemo sportašima, da naprave takav baš lijep temelj, start za karijeru, a to osim što je i brendiranje sportaša, kao što sam i spomenuo, to su naravno i sva ova područja koja, znači nutricionizam, mentalni trening koji je jako postao popularan u zadnje vrijeme, nutricionizam, znači pravilna prehrana, jer sve više sportaša zapravo ima iskušnje sa prehranom, pogotovo neki borilački sportovi, onda kako se pravilno pripremiti za trening, neko zagrijavanje, fizioterapija. Znači, nažalost, agencija Upgrade... Ti si zdaj že kar preskočil na ta vprašanja. Prav. Če delujete tudi v Sloveniji, to je prvo vprašanje. Znači, agencija Upgrade trenutno ne posluje u Sloveniji, ne radimo sa nijednim sportašem u Sloveniji i tvornica sportskih prvaka ima svi su sportaši iz Hrvatske, jednostavno zato što nismo nikad pokušali se širiti na Sloveniju, niti nam je to u cilju, jer u Hrvatskoj ima, mislim, dovoljno sportaša kojima je takva stvar potrebna i pogotovo je Upgrade agencija jedina takva agencija u Hrvatskoj koja se, ajmo reći, usredotočila baš na sportaše. Ima još tu PR marketing agencija koje rade sve, ali i sportaše ili sport. Tako da za sad ostajemo u Hrvatskoj i to je to. Ampak ne vemo pa dokončno, ne? Pustimo se presenetiti. Zdaj pa dve zelo podobni vprašanji, kako določiti višino zneska oziroma sponzorskih paketov in koliko denarja je normalno zaprositi od sponzorja o zameno za objave na omrežjih ali pa za to, da smo brendirani s tem sponzorjem. To je jako teško pitanje i to je, range je jako velik. Koliko pitati novaca, obično na početku, evo recimo braća Sinković, ako znate, to su veslači koji su zadnjih 3 olimpijskih igara osvojili zlatne medalje. Svjetska europska prvenstva osvajaju zadnjih ne znam koliko godina i baš sam pričao sa Martinom Sinkovićem koji je pokrenuo i jedan brand u Hrvatskoj nekih snacksa i koji je sponzor tvornice sportskih prvaka.
oni su sa Red Bullom već 10 godina u sponzorskoj suradnji i pitao sam ga kako su došli do njih, kako su počeli i on je rekao kao dobili smo prvo 2 palete Red Bulla i rekli su nam ajde da vidimo kako ćete isprezentirati Red Bull na svojim društvenim mrežama. I onda su se oni potrudili, stvarno su napravili neke dobre objave i to sve. I onda su tek Red Bull je procijenio kakvu suradnju oni mogu napraviti, koliko oni potencijala imaju u svojoj sportskoj karijeri, što mogu ostvariti tijekom svoje sportske karijere i koliko oni mogu dobiti za uzvrat odmah neposredno od 1, 2, 5, 10 objava u sljedećih godinu dana. Tako da ovo što se tiče visine, koliko pitati, to ovisi o vama pojedinačnim sportašima, koliko vam je jak osobni brand, koliko vas ljudi prati, koja vrsta ljudi, odnosno platežnoj moći, ovisi vaših pratitelja, na kojim prvenstvima se natječete, da li je to nacionalno ili svjetsko, europsko, da li taj sponzor ima interesa da ga reklamirate na svjetskom prvenstvu, na primjer, ili ne. Znači, jako puno ovisi o puno parametara. Ja bih uvijek predložio da krenete s nečim manjim i onda kaže, baš kao što su Sinkovići napravili, braća Sinković, recite, evo, znači napravit ćemo neku kampanju i nakon toga se možemo dogovoriti kako to prođe, da vidite da li ste vi zadovoljni s nama ili mi s vama i to je to. Se pravi, dejansko je zelo, zelo odvisno, ampak vseeno še malce vrtam, ker razumem, da je to res pomembno vprašanje. Kaj bi rekel recimo za nekega mladega športnika, ki kaže potencial, da bi lahko uspel v tujini, recimo samo za objave na družabnih omrežjih, kaj je to, 5000 evrov, 10 000 evrov, 500 evrov? Saj približno, no, da nam nek znesek. To je jako teško reći, pogotovo kad su novci u pitanju. Uvijek uglavnom sa tim mlađim sportašima to bude neka kompenzacijski ugovori, znači dobiješ neku opremu ili dobiješ proteine ili dobiješ bilo šta. Obično su to takvi dogovori na početku i obično kažem sportašima, ajde prvo da vidimo koji su vaši troškovi karijere, znači trošim 100 eura na proteine, trošim 200 eura na tenisice godišnje, trošim na kimono, ne znam, toliko i toliko. I recimo nakupi se 1000 eura. Ajmo naći sponzore da barem te troškove smanjite na nulu, znači da nemate troškova, znači možete dogovoriti suradnju sa frizerskim salonom, znači trošite na frizuru, ne znam koliko cure trošite na frizuru godišnje, ali tu si možete smanjiti neke troškove. Znači, ajmo krenuti smanjiti prvo troškove, a onda povećati neki prinos novca. Ja, super ideja. Jer nekom je lakše, sponzorima je uvijek češće, lakše napraviti neki kompenzacijski dogovor nego dati novce. Svima je teško izvaditi novce iz džepa i dati, ali ajmo prvo smanjiti neke troškove pa onda povećati, pokušati dobiti neke novce. Zdaj tale frizerska ideja je res razvnela občinstvo. Evo, to mi je prvo palo na pamet. Fran, za športnike skrbite tudi po zaključku karijere, kot smo razumeli, tvornica sportskih prvaka je seveda za mlade, ki vstopajo v vrhunski šport. Da, trenutno nemamo nijednog sportaša koji je završio karijeru, tako da mi zapravo pripremamo za karijeru nakon karijere. Kao što je bilo spomenuto, ti zapravo gradiš neku sportsku karijeru kako bi ju za vrijeme karijere ili nakon karijere monetizirao ili naplatio na neki način. Često sportaši kažu da žele naći sponzora, da dobiju možda novce ili kompenzacijski neku suradnju, ali ja im uvijek kažem da je možda bolje da gradite osobni brand tako da kasnije ga monetizirate u smislu da možda pokrenete neki biznis, sportski kamp, klub, jer evo, figurativno rečeno, kad kažem nekome zašto bi onda gradio, recimo, sad karikiram, na društvenim mrežama broj pratitelja, i onda im ja kažem, ok, ti poslije karijere pokreneš sportski kamp i imaš 1000 pratitelja na Instagramu, na primjer, koliko će ti se ljudi prijaviti? Ajmo reći 10. A da si tijekom karijere skupljio pratitelje, izgradio osobni brand, da imaš 100.000, koliko bi ti se onda prijavilo. Tako da zapravo vi gradite svoj osobni brand tako da ga monetizirate i tijekom karijere, ali i za neki kickstart nakon sportske karijere, da lakše prebrojite to, da pređete iz sportske u neke poslovne vode, jer
često sportaši moraju i nakon karijere nešto raditi. Ja, super in tebi želimo vse dobro pri tvojem delu. Najlepša hvala za danes. Hvala vama na pozivu. In uspešno delo še naprej. Hvala.